Assalomu alaykum do'stlar. Salomatsizlarmi? Tinchinglarmi? Biz Jizzaxdamiz. Sizlarga shu bo'lishayin deganim. Hozir biz Samarqandga ketib o'tamiz, biroq shu Jizzaxdan ko'pchilik bilgan shunday samsasi bor, o'zgacha samsa. Qipchoq samsa deb qo'yadi, shunday Jizzaxdan samsasi bor mana. Hatta shunday samsa bor-borlar bor ekan, bu yoqlarda, bu yoqda. Ana biz bu yoqqa, bu yoqqa to'xtadik. To'lor degerek bunday adirlar menen o'ralgan salqin joy. Shunday salqin yerdeyiz. Bu yerda mana Atay Nadir Qirg'izistondan keldik. 29.000 so'm o'zbek so'mi. Assalomu alaykum. To'g'riga qandaysiz? Tinchmi? Ishlar yaxshimi? Biz Qirg'izistondan keldik. Jizzax samsa degan bir ko'raylik, ananın damın ko'raylik deb keldik. Bir ko'rsata olasizmi Tandirdan? Urmanov TV YouTube kanalından Samarqandga ketib atdik ele, anan Jizzax samsaсын. Dostlar, buna Jizzax samsası. O'zgacha, etga boy, cho'ng bo'ladigan shunday. Mana O'zbekistonga kelganlar Jizzaxga kelib shunday Jizzax samsasini albatta tatib ko'ringizlar. Hozir biz ana damı, anan içlerini ko'rsatamiz. Hozir bir 5 o'yinni zakaz qildik. Al parasini ara? Dur. Mana sherikler bardık oturat. 5 samsa zakaz qildik. Limon çay menen 5 samsa zakaz qildik hozir. Hazır. Aylantirib samsa kelguncha bizga. Buna Ahmet aka joy qanday ekan? Yaxshimi? Ha, yaxshi. Yaxshi. Salqin. Jizzaxni shu samsasi ekan deb reklama qilib qolishuvdi, bir ko'rib ketaylik endi. Hozir olib kelsa ko'ramiz, mazasini bilamiz endi. Maqtagandakami yo prosta boshqachami? Xudo xolasa rizqimiz bo'lsa hozir samsa aytib qo'ydik, olib kelsa. Men Ahmet aka menen tanishtirib ketayin. Ahmet aka o'z negizi madaniyatdan Qirg'izistonga chegara yerda yashaydi. Anan taksi xizmatini menen bizi har doim xizmat qilib qamsizlab büt elga shunday xizmat menen alek. Anan telefon nomerlarini qo'yib qo'yam. Ыңгайлуу, жақшы сүйлөшкөнгө дагы жөнөкөй адам такси кызматтарынан дагы пайдалансаңар, көп жерди билет. Опытный таксист Өзбекстандын бүт жерлерин айлантырып, Ахмат аканын кызматынан пайдалансаңар болот, достор. Атам, кандайсыз ата? Жакшыбы? Жакшы эле жүрөт. Жагып атабы? Самаркандды көздөп турам. Биз атам менен азыр курсташтар менен чогулуп учурашкан кетип атабыз, балдарыбыз алып алдык мына. Биринчи жолу жаштар кетип атат. Уятчаң да булар, уят турат, анча-мынча. Видеого алсак тартпай эле койбойсузбу деп калат, бирок табигый ушундай жакшы. Достор, азыр самса келгенден кийин дагы ушул сиздерге самсаны дагы көрсөтөм, иштери кандай. Бизде дагы ушул самсага болгон талап бар. Бизде дагы жүргүзсөк болот. Самса келди. Самса. Turgayda shunday tez ochib olamiz, markalarni. Ontarib qo'ying, mana qilsin, ha? Cho'ng samsa ekan, ha? Samsa ekan, ha. Ontarib qo'ying ekan. Mana ko'ringchi. Ontarib qo'yamiz. Ben ko'rib, mana. İçini açpaysizmi? Bir et qanday, may qanday bir ko'rib qo'yaylik-ku. Mana dostlar, içi shunday ekan, al o'ta issiq ekan. O'ta issiq ekan. Şu kol kuyup kalmasın deyip hazır içini açıp buna. Dostlar. Et dolu şunday samsa. Buna soğuslar benim. Buna. Ana algıla. Cep görün çaktı. Bismillahirrahmanirrahim. Qanday, yaxshi mı? Damı жақшы екен? Ha, жақшы. Hadi, algıla. Dostlar, mına şu Jizzax'ın samsası, çoğun samsa eкен. Dostlar, bu Jizzax samsası. Özbekistan'a kelsenger, albatta Jizzax samsasından bir tatip көргүлө. Samarqandda görüşkөнчө.
Ну, ашполчыга каналым айтайын десем, кече интернеттен көрүп, YouTube'дан каналыңызды тауып алдым дейт. Менин подписчигим экен. Ушул подписчигимге дагы бир кол кармап коеюн. Ахмат аке, самса жактыбы? Жакшы. Жизак самса жакты. Чоң рахмат. Кыргызстанга баргыла. Кыргызстандагы өзүнүн өзгөчө тамактары бар. Овкатлары бар өзгөчө. Беш бармак, жылкы эти, ушундайларга дагы, бизде дагы барсаңар жеп келесиңер. Конок кылабыз Кудай кааласа. Рахмат. Урманов ТВ'да? Урманов ТВ'да біргеміз. Кайердан? Жызақтан. Жызак, Жызақ, Саңзар. Саңзар,